Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Namhlanje ngiphethe amathiza kaSibongile and Dlamini's. Ngizokhuluma ke lapha ngendaba ke ethinta uPhetheni. Izinto ke isazobheda ke for yena uPhetheni, kusazoshuba ke njengoba ke kuzophuma izimfihlo zakhe kuPhetheni. So ngiyethemba ukuthi ke babukeli babona ngenkathi ke uma wakhe uPhetheni ungelozi etshela ke lapha uSamke ukuthi ke uPhetheni wachitha echithela kunjengaye. Kumathiza akakuloke leli viki esikulona baveza ukuthi ke uSamke uzohamba ke lapha kunjengaye eyomtshela ukuthi ke uPhetheni wamchithela. Izomthusa kakhulu kunjengaye le ndaba azoyizwa ukuthi ke uPhetheni wamchithela. Okunye ke futhi ke lambukela bakuvezayo kumathiza okuzokwenzeka ke lapha emavikini azayo baveza ukuthi ke kuzoba nzima ke for njengaye ukuthi ke ikholwe le ndaba. Uzotshela ke lapha uSamke ukuthi ke ehlukane nomfazi wakhe yena kuPhetheni and futhi ke ehlukane nomndeni wakhe. Kuzothi ke kusanjalo uma wakhe kuPhetheni unengelosi uzophinda ke futhi eveze ke ezinye izimfihlo kuyena kunjengaye. Izimfihlo zakhe kuPhetheni unjengaye ke angazazi. Uzogcina ke futhi unjengaye etholile nokuthi uVusi ke akusiyona ke indodana yakhe. Izoba nzima ke impilo for yena kunjengaye njengoba kunengelosi ezobeke ekhiphe onke amafayela ngaye kuPhetheni. So kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi zinto okumele kuzilindele ezithinta yena kuPhetheni ukuthi ke kusazophuma ke izimfihlo. Kusazoshuba ke mbukeli, uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.